Awusindvusele amaswahla amahle sindvusele benkosi lenhle nalamuhla ke lihlelweni Embili kanye libito lami ngiJohn ngakaPhirezi Isibongo siyanvusela benkosi lenhle kuphina kuphi lapho kufinyelela khona ke umsakazo Eswatini TV kuto tonke ke tinkalo telive sathemba nje ukuthi amaswahla aphilile nalamuhla sethatha ke lithuba kubonga ukuthi ke nibe ingcenye yethu ke nalamuhla njengenjwayelo amaswahla amahle sathemba nje ukuthi lesikhuluma ke elihlelweni Embili kanye kungiloko ke lokukhulumisa ke inshisekelo lelinayo ke ningemaswati emakhaya ngetigaba letahlukahlukene luhlelo libukelwa ke bantu labasha libukelwe ke bantu labadzala libukelwe ke futhi ke bomake libukelwe ke nje ngileto tonke ke leto tinhlangothi ke eveni kungakona nathi ke sithi ke Embili kanye sethemba nje ukuthi amaswati ke ayalithokotela ke lihlelo sibonga ke kusikhutsata ngendlela yokuthi kumbe naku lokunye lekufuna ke sikhulume njengoba ke luhlelo vele ke lwendelwe wona ke emaswati nanamuhla amaswati amahle sibuyile la sibuya ke nendzaba lebekathe ke solo ke sithi ngitsa indzaba ke yelukhetho njengoba ke siluthethe ke ngetigaba kusukela ke libandla ke le-Elections and Boundaries Commission lisachuba ke umsebenzi ke wekufundzisa ngalo ke likhetho sangena ke esigabeni registration noma ke kubhalisa emaswati ke abhalisa tinombolo tashaya ke ngetulu kwetinkulungwane letingemakhulu ke lasihlanu nemashumi ke lasiphohlongo kuya ngetulu sikhulumisa ke indzaba ye nomination maswati amahle ke kulesikhathi lesi njengoba ke kutawuse ke evikini lelitako ngemgcibelo nangelisonto emaswati ke aphume ngetinkani ayoveta ukuthi ke emcondveni nasetinhlitweni tabo kunabo bani kodwa nje singakangeni ke lihlelweni maswahla amahle ngidawuthatha ke lelithuba kuthi nanathi nje siluhlelo sikhuteke libayethe enkulumeni yengwenyama inkosi Mswati wesithathu le yethuleke ngalesibili esibayeni ngesikhathi ke ingwenyama ibiteke umhlaba sikhutha ke libayethe ikakhulukati ke njengoba ke phela nanathi sikhulumisa ke tindzaba telikhetho ingwenyama yayithinza ke indzaba yelikhetho esigabeni sekwekuthi ke kunetinto ke maswati lekutawufuna ukuthi atibuke lokufaka ekhathi ke ukuthi ke yasikhutsata ke singemaswati ukuthi ke kuyawufuna ukuthi ke sikhethe kahle sikhethe ke bantu labanenhlitiyo nenshisekelo yekusita ke nekwelekelela ke live ukuthi ke lisimame yakhuluma ke nangendzaba ingwenyama lefaka ekhathi ke ukuthi ke bomake abangasaleli ke emuva etindzabeni tekukhetfwa yakhuluma ke nangebantu labakhubatekile ke futhi kusishiya ke nensaya nanathi ke singumsakazo futhi ke sihlelo Embili kanye kuthi khulumisa letindzaba kuleso sigaba kungako nje sithi sikhutha ke libayethe engwenyameni ngayo ke inkulumo yayo nginalo ke nanamuhla ke libandla amaswahla amahle la le-Elections and Boundaries Commission kutokhulumisa dona ke tindzaba telikhetho njengoba ke sesivetile ukuthi kuyanconywa kule mphela sonto lesiya kuye ngasekudla sami kuna commissioner babe mawandla wakaGamethe babe Gamethe angubingelele mlomdzala nguphela ithuba lekuvusela emaswati nanamuhla ngiyabonga abePerez kusemukela elihlelweni ngicela ukuvusela emaswati lasemakhaya lalela umsakazo wesive Eswatini TV lilanga ngalinye selishonile Perez lisho ukuthi uMadima kodwa ke nayilo itekako nase silibandla lelikhetho nemncele sekhuthalandle engonyameni lemagama leyiwabikile ngalesibili yende ukuthi umsebenzi welibandla ube lula ngoba nakukhuluma sine mhlambe wesive singalalela nje kodwa nasekubhodle ligqubesi wonke umuntu uyathi iPerez ovile ukuthi umgwaco ubhekabe siyabonga Perez siyabonga kakhulu baba mawandla kumbe ngale ukuthi vele sesikito leto tindzaba leto ehlelweni namuhla sesitawuthi tsinza nje letinye kubuka ukuthi ngabe libandla lihambe ePitolo kumbe namuhla etindzabeni tekukhutsata kumbe emagameni kumbe ingwenyama lesishiyene ensaya nawo mavundla asikubingelele mavundla sikuphene lithuba nawe lokuthi uvusele emaswati sibingelele wena Perez emaswati lamahle emagumbini lamane omhlaba sibonga lithuba kumdali welizulu nemhlaba ukuthi nalamhla ngelisondo sishulungane side sitowuhlala embikwa umaswati asibukela kubomabona kutse nakuletinye tingoni lapho khona sitholakala khona kubo social media Perez nembala sikhutha lwandla kasiyekeli ukuthatha inclusive election lapho khona bonke bantfu kufanele ukuthi babe ingcenye kulandzela nasiyasimemo lesithi ungasali nasakhalive nembala nelibandla lisho njalo lethi ngete sasala nasakhalive solo sibukile phambili mhla ka22 nobe mhla ka23 lapho khona kutabe kuyimphela sonto emaswati ashulu
uhulumeni asemiphakathi yawo ayowenda umsebenzi wabo wesigaba sekuncoma wona bambu labantu abathuma etinkundleni naseParliament. Sibonga kakhulu Mavundla. Baba Mawandla, uyathi mawukhuluma ngento kwehlukile kunalesikhathi lento seyendeka noma sekufanele yendeke. Ngisho bafundi labakhaliphile esikolweni umfu bekadadi nje ukuthi uyatsatsabula lana hayi ama test solo yawashaya 70 80 90% kumbe bo 100 ngalesinye isikhathi kodwa mase kuthiwa nayi final exam uyabhuthe lo muntu afailile yaphapha amafomu amanje asendeke ukuthi sengifeyila njani ngoba phela ngidade ngingumuntu lokhaliphile ngabe buyehla inbuthongo kuloko elibandla njengoba phela lamalanga langa lesiwabikako nje mhla ka22 namhla ka23 asakhuluma lesinye isigaba ukuthi kuyendeka mbamba indvele futhi kutawendeka ngalendlela libandla lelifise ngakhona inelive lelifise ngakhona ingabe angakanani amalungiselelo nje libandla leliwendako nekungalali ibuthongo ikakhulu kade lisenda lawo malungiselelo ukuze ukuthi lo msebenzi welive uhambe kahle. Ngiyabonga Perez, uteka indzaba le matima kakhulu kulukhuni Perez kulala silibandla nyalo ngalendlela le simo lesesikuyo size kube indalo yemdali siyakhona ukuthi mhlambe sikhone kuyiguqula ngabe simane sithi hayi asesingete emalanga ngabe sihlanu manje sibheke emuva ukuze sizokhona ukuthi kumbe lesibona ngazuthi ngabe sikulungiselele engcono kumbe sizame ukuthi sikwende. Kodwa ke Perez njengalokho kwathi lo ukuthi lukhetho vele lungumthetho nalo umthetho nje suke selishicilele lusayinwa ngulo ngiyena amu7 na sesisebenza ke thina vele suke sesisebenza ngaloko kungaba kunika isiqiniseko nje eMaswatini ukuthi cha libandla emalungiselelo alo cishe solo akhona kuyasenjeda noko kusebenzeka kalukhuni ngoba sekufuna ukuthi labayena ngabe bathi bayophumula kubuye labanye bangene babe ngekhathi batokhona ukuthi umsebenzi ungeme wona uqhubeke nekuthi ke kude lisonto kude liholidi kude kusebusuku kude isikhathi sekushayisa sibuka kanje ngalomsebenzi ukuthi cha nangabe siyaqhubeka lala sesikhona khona nyalo Perez size kuthenini eMaswati imiphakathi seyisikhombisile ukuthi siyosebenza ngamaphe emalanga lesithi ke wonke umuntu akasukume alungiselele ukuthi abe la kufanele ukuthi kuyonconyelwa khona kuze ukuthi silokhona ukuthi sisebenze ngakithi nyalo lokugijima kakhulu Perez ukukhumbula ukuthi validation ivaliwe sathi siyivala validation la ngakithi ke ayikavalwa ngikhasi yasebenza ke thina ngathi sisebenza mbamba ngoba sesilungisa lona lo tawuthi mina ngivelile inombolo yami ivelile but angaveli lapha bayangena Perez labanengi sebangenile lo tawuthi mina angaveli kodwa bengiyekhona bayangena sebangenile kukhona njalo abasithi lona akasiye wala ke kwala tonke letinfo leto yasebenza tifuna ukuthi libandla nalo lisebenze ngekulandzela umthetho sengabanxusa nje Maswatini ukuthi banengi bantu lesitabathinza libandla lelitabathinza encenye lamhlanje ebusuku nanyalo lakhazi longihleli lakhwala bathinfako labashayelwako kuthola imininingwane lethide kubo leminye ngileshodako leminye ngile tawufuna ukuthi vele awusidayele ekhaya kini ukuthi ngikuphi utawendeka futhi labanye ukuthi welibandla seliya ngasemakhaya ngakubo labakhona khona kukhona lelifuna ukuthi likuhlole kubona ukuthi vele emva kwesitolo sakabani bani lakabhalisele khona abani ukhona yini ngoba la ukuthi diwe akekho lokutawenda ke Perez ukuthi mase siyosebenza encenye labanye sabe sesibacelile ukuthi cha wena kunene ngekubona kwelibandla awukafanele vele ukuthi ube la sibona ukuthi wena kufanele ukuthi ngabe ungale la ucishe ubonakala ukuthi kukhona lokuthintsana nawe lokungakwenda ukuthi ngemthetho uvumeleke ukuthi ungaba khona silapho kakhulu la sikhona Perez kunxusa nje Maswatini ukuthi makuvela locingo luthi sishaya kaABC manje Maswati asinike indleba lalelo ukuthi uthini lo muntu ngoba sidabe sikhuluma ekuthenini sicela naku noma sifikile ekhaya kini noma ekhaya kini sesila kungakuphi ngakhona tonke letinto lethu nekuthi ke Perez siyosebenza vele libandla uyalathi sithi inombolo yayo ingakanani kukhona ke lesibacelile ukuthi sicela ukuthi batokhona ukuthi basibambise lemsebenzi kufunayo ukuthi kuze ukuthi batokhona kusimelela kahle lemiphakathi labayakhona sizame lokubafundzisa ukuthi ndafike nisebenze njani emphakathi ndafike nitiphathe njani lesiveke sona ndasiphatha njani ngoba le customer lakho phela lo muntu lo ngena endelikhethweni nangabe ungimi nje ungiBC so kufuna ukuthi le ndlela lengikhulumisana nawe ibe nabo ubuntu ibe nako ukuthi siyakhona ukuthi siyevana kodwa ibe ilandzela umthetho kube bedela ongathi sizivana nje ngeke kumbe sekukhona
bese kukumshosha phansi Perez ngicabanga libandla kwanyalo nguloko tintfo leti busy lilungisa tona naletinye ke letinendi Perez emalungiselelo la tawenda ukuthi lo msebenzi lesiya kuwo sinakitha kusasilivikile litako sengivele ngilomgcibelo lesiya kuwo Perez nelisondvo lesiya kulo lamalanga vele sekude sekanciphile. Sibonga kakhulu bamawandla. Ngiyayithanda amavundla nayo lekayithinzako babegamethe la lekhulumisa lokuthi tinkinga asingadiboni ngaleli langa sekusetshenzwa leto lekufanele ukuthi tisetshenzwe nyalo atichubeke tisetshenzwe njengoba besendi validation libandla solo liyaditfola ke tincingo bengithi nje kumbe singakangena embutweni dolandzelako kulama swati la ngafisa lokuthi uyathi mina ngikuboni kahle naku kumbe uyathi ngideliqiniseko noma siciniseko sanako kodwa ngitiphi leti nombolo noma kumbe lemininingwane lekufanele ukuthi ayilandzele ukuthi lo kubanga sekho la titation indaba esibhalisela khona sebatholakala kanjani lalabanga khona kusita kulesigaba lekasichaza kwabe begamethe. Kuleyo njengaloku abeka babegamethe ukuthi libandla lilala benyoni solo lilungisa yona ivoters roll ukhumbulile ukuthi sithi tena sicala mhla ka-22 June kwatfolakala ukuthi labanye baye bangabonakala itestation bahamba ke bawubhalisa emaform ngiwo ke lese siwasebenzisa sitawuphindze sihlole ngawo lokuthi vele lenzaba yalona seyisetshenzisweni iphumela uthini umphumela wayo libandla ke liphindze futhi lenta lo ukuthi lafaka indzaba yalo star 411# okay i-USSD code lapho khona sicela ukuthi emaswati nakhona asibeketelele ngoba ukhanza ukuthi na ungathi uyayishaya nyalo lenzaba le nombolo kanzi indzaba yakho isengakasetshenzwa kutawuphuma lemphumela leya yakadzeni kanzi sinelithemba lokuthi kutawuthina kushaya lesithathu ibe seyihlobile le voters roll lapho khona emaswati angakhona ukuthi bese sekaphindza ayohlola kubona lokuthi nembala uphumelele yini leso sicelo sakho sekuthi kumbe ufuna kutransfera noba usuka kulesinye isikhungo uya kulesinye isikhungo labanye ukhanza ukuthi engcenye kukhona lamabito abo beyangabonakali labanye ukhanza ukuthi banawo lo mbiko lona le voter number kepha bona bathi nabayabo utihlola bangadikhanzi ukuthi bakhona kule voters roll nayo bebafacada lo 411 nabo bese abasatitholi kulomjidinvo leti lesisolo siyitibona tikhona ibandla lelungisa tona ukuthi kutawuthi nasilungiselela sona sigaba sekuyonqoma babe maswati ahlobile solo sinayo nale nombolo leshawa mahala lethi 411 lena nayo emaswati uma ngabe kukhona lokunye lafuna kukubuta lokutsinzelana nelukhetho bangachubeka sichumane khona ngoba libandla solo lifuna kuphumela ebaleni lifuna kwakha ubudlelwane nabo bamvula bayovota kude kuthi nasesifika kuletigaba ngetigaba njengaloku siya ekunqomeni nje bafike emaswati ati lokuthi nembala yini siyabonga ke futhi imitfombo emsakato kusipha namathuba lapho khona sicoca naso sive nakhona lapho ingcikithi lenkulu kulokuthi sitolukhokhela ebaleni loluhlelo lokuthi siyoncoma kanjani sendele ukuthi emaswati atawati lokuthi nembala naku lokubhekeke kimi kuze kuthi lo msebenzi uhambe kahle ube cothwa ube sebaleni naku lengakwenda nalapho ke sekafuna kubutisisa khona libandla solo litivulile sandla ukuthi sichumane nawe Eswatini. Kumbe njengoba amavundla sikhuluma ngabo mahlale ekhukhwini la leti ngapane leti siniketa lolu sito noma le service yabo mahlale ekhukhwini setabati Embili la ekhaya mawuthi star 411# sikhuluma ngayiphi kuleti ngapane noma nje angade anginike nje wena ukuchaza amavundla. Ngiyabonga Perez libandla lichumane nabo leti ngapane nawona libandla lelibuke ukuchumana eveni Eskom la kwenda lokuthi kube melula lokuthi ibe yinyele nombolo kuto tonke etinhlangothi ngoba lana sikhuluma hayi kuphela labo mahlale ekhikhini ukuthi bashaya lo 411 phela nabo
emapos nakhona solo sisebenzisa yena lo 411 kuleyo nombolo leyo nje kuphela uthi 411 uphethe ucingo lwakho lomahlala ekhikhini waka Eswatini mobile nobe uphethe ucingo lwakho lomahlala ekhikhini lwaka Eswatini MTN nobe leli lasendlini lesilitayele nalele coin box nakhona uyafika uliphakamisa ushaye mahala 41 akusiko mahala naloko sithi kumahala nje solo tindleko leti tawube titsinza lona libandla lesicela ukuthi emaswati amane abe responsible ukusebenzisa tonke letinhlelo ngoba tiyahubha lekhikhini kanti sisenempilo emva kwelikhetho lapho khona kutabe solo kufuneka letibiyo lomnotho lemali lesisebenzisile lapha elikhethweni ngako nasitawusebenzisa kahle sitawukhanda ukuthi sisala neshintshi sichubela phambili nembala kodwa nje lokuhle mavundla libandla likwendele lokho ukuthi athi umuntu maye anginalutho kodwa ngiyafuna lokulukhulumisa kodwa ke soyakhona lokukwenda besihlale sikukhulumisa babegamethe la Bhembe bekayithanza kakhulu nami nje indzaba yetinfungo ngayifundiswa nguye kuthande ngimncane athi asiyigawulele kahle ngwenyama tinfungo letingito ngive yona mathupha ingwenyama esibayeni iticelela tinfungo letawakha ngato inkulumo lejulile le ikakhulu kathi mayichamuka ke kulomuthe welive ngidawucela nje kuyiniketa wena babe mawandlala ukuthi ingwenyama mangabe esibayeni iphakamisela lenkulumo yekuthi ithuma emaswati ukuthi amane ayogawulela tinfungo letingito beyithina emaswatini ikakhulu kade sisaya kunange emalanga lamabili umhla ka22 namhla ka23 kule mphela sonto lesiyakiyo. Siyabonga Perez kuyithinza lenzaba uthinza indzaba le enkulu kakhulu le nelibandla lisithi malisuka esibayeni na ihlale office la azama kuyihlatiya le nkulumo ukuthi ithini noko akusinkulumo lensha ingwenyama vele yayivele icelile la nga2018 ingwenyama ibeke yaphinze yayihlahlela yona ukuthi isho ukuthini na uyive kahle lenkulumo Perez ngikho sithi silibandla sikhanze ukuthi sekusitshile sekusendela umsebenzi ube malula nalabo esibutwa khona athi nisho ukuthini nanithi sekuchazekile ingweyama ithi utawati Perez uSwati usinasikhuluma ngetintungo sikhuluma ngento lenze leconzile leyenda ukuthi ibambe izinto timenza wonye nakusenjetwa imisebenzi ngabe ekwakha noma ekwenda inlonga kulungisa ikafishane ithi emaswati sekufika isikhathi la khona sekufuna ukuthi wona ayokhetha wona akhethe abantu latawuhamba babamele kuleti gaba letawufuna ukuthi timele kudo leti gaba tifaka ebuchopho lifaka indvuna yenkundla tifaka kuye parliament ithi ke uma nisakhetha njengaloku nale parliament ngikuphumta nje le athanda letinfungo letingito letawenda ukuthi nase kufikwe ngala nami ngikhone ukuthi ngisebenzise leto tinfungo sekuyasho ukuthi liphupho la ingwenyama kuthini kusho ukuthi ufuna abantu letawuthi nase bafikile ngale naye abasebenzise kwendani noma ke basebenzele sive kwendani kuthiwa ke akungabe umuntu lotawuthi nase lapha ufune kufeza inhloso takhe Perez akube umuntu lotawukhona kwathi ukuthi sive emimangweni sidinga ini kube ngumuntu lotawukhona ukuthi imimango nelive lifuna ukuthi lithuthuke kanjani kube ngumuntu lotawukhona kubona ukuthi umnotho welive lala ukhona khona lala bagcine khona laba kufuthuthukisa umnotho welive uqhubeka kanjani ke ukuthuthuka bese ke phela sekuba ukuthi live lineliphupho lekuthi phela alithuthuke nalo lize libalele la khona sitawuthi live bese lingena libalelwa kumavela athuthukile asibe bantu ke lesawukhona ukuthi sisebenzela lokho sitawukhona ukuthi sithuthuke sembili yapho uqhubeka ingonyama yachaza lo ukuthi labo bantu laba akube bantu labacotho akube bantu labataba nenhlonipho ikakhulu ngoba yona isetshena uqala lo mnyaka yathi lo mnyaka lo ngumnyaka we-turnaround yaphindze yathi lo mnyaka lo ngumnyaka ukuthi singemaswati sibambane sonke kube ne-peace and harmony eveni sinase saphila nje sitawukhona ukuthi sithuthuke yaphindze futhi yabala ukuthi yini intuthuko lebonakele eveni kulesikhathi sale parliament lekhona leminyaka lesihlanu nje lesiyaphela nyaka lakhumbula Perez ukuthi kubaliwe ukuthi tindzaba tabo sakho tisebenteke kanjani ema-policies ahulumende ngekulandzela hulumende wetinkundla live yini leli ku-achivile mangabe sasebenta lesabambene tindzaba tewe ukuthi liboshemeni kuphi bekunemalunga eParliament lamanye lamelele live le etinhlangothini letisithe kaSADC nabo African Union so nasi ithi ke
akube bantfu labatawukhona ukuthi bathuthuke kusuke la sesikhona khona nyalo lentuthuko iembili kungabi bantfu labatawusinaka ngena tinake ukuthi ngitinaka mine kungabe futhi umuntu otatitshela ukuthi konke sekukahle ete lo muntu vele aneshiseleko ukuthi nginemthwalo ukuthi la live laselikhona kude kuthuthuka nesive nemathuba emsebenzi ukuthi imimango bantu bathuthuke kufuna ukuthi lala bakhona khona singaye emuva siyembili lokhu lesesinako singakubulali but sikuthuthukise kuze ukuthi singabala ukuthi sikhethe nabantu naba baya emahhovisi latsite la khona noma eParliament noma kusenkundleni noma ubucopho besila nga2023 sesihambile nyalo ngo2025 sesila kuye kufika ku2028 sesila singabuyele emuva Perez libandla malihlatiya inkulumo ngeyami lihlatiye kanjalo kwakhanza ukuthi vele nasi masibuka lelo besolo sikukhuluma seyisitile kunene seyisingetele kodwa nathi besolo sihamba khona lapho siyabonga. Siyabonga baba Mawandla Maswatla amahle sikhulumisa ke indzaba kuyoncoma ngemgcibelo mhla tinge 22 kulesedulu leminye ke imiphakathi itawuncoma ngelisonto mhla tinge 23 kuyo ke lesedulu ngomsebenzi lomkhulu Maswatla amahle lo ngumbuto lengithi njani ubuto bomfishane sinikete lona ke libandla lokuthi ingwenyama yelive mayithi icela ke Maswati ayigawuleleke tindvungo leticonzile noma kumbe letinhle beyisho ukuthini nginaka ke naku lekakusho ke baba Mawandla kwekuthi luthungo nje ngemumo walo akubi na indvo leyimfishane luba lutse lento lokuthi ke mangabe kumbe tigodho setibekiwe lukwati ukuthi ke libamba lesigodho lesi lubambe nalesi alibambe nalelesinye ke futhi ke kanjalo futhi ke lwenda lo msebenzi ukuthi ube muhle egcineni kwakhona konke ngoba ngeke uthi uyakha phindze lendvo igwegwe ngekuthi itawugwegwiswa ukuthi wakha ke ngendvo lengakaconzi nanayo kunembuto longena la endlebeni yamavundla la usibuyisela nje emva kafishane kodwa sitawuchubeka nalendzaba yalokuncoma sengendlela nje ukuthi ngingabe sengigcumsela muva libuta lelijakwe ukuthi kuyendeka yini noma kumbe kubangwa yini lokuthi kulo star 411 hash ukhona lokungena kanye masothi uthi uyabuyela ukhanze ukuthi ngathi kumbe akusangeneki ngiyabona kumbe ufuna lokuthi kuchazeleke lokuthi makafuna kubuyela kumalelelani lokuthi abuyele ngicela nje simphendule Mavundla. Asibonge Perez libandla likubukile nakona lokho labona ukuthi kusebenta tibiyo temaswati nakwendiwa lemisebenzi lapho sesisho lemali ngiyo yemaswati labese lithi ke akwendiwe luhlelo lapho khona sitawuba nesicinisekiso ukuthi nobe umuntu ngoba asiva ngakufana kukhona labanye lethi nangabe sesikhulumile indzaba evelo wekunene ukuthi wo cha kufuna ukuthi lokhu ngisebenzise ngibuye nganeno lomunye athi abe nalomcondvo ukuthi kwahulumende lokho ngingakusebenzisa nje ukudlabhatise lebandla ke lase lebeka ukuthi awumane umuntu abe nelithuba nobe mathuba lamafishane nobe lamabidlana nje kokuthi akhone kungena kulo star 41 lomunye uyafuna kubuka awutikhumbuta ukuthi kepha vele ngabhalisa kuphi kahle kahle uyangena kuyalitfola lelo thuba lelo aphenze futhi athi hayi uyathi ngikhohlwe kubuka ukuthi yini lengubheke ukuthi kutawulandzela sinako ke kulelenye option lekuvetako ukuthi umuphi umsebenzi lolandzelako welibandla kude ukuthi emaswati atawutilungiselela kungako sabuka ukuthi uma ngabe utibutile wathola lempendulo yokuthi ubhalisele kuphi so kungaba nalomnye umbuto ukuthi yini lekufanele ngiyokwenta lokulandzelako ngalelo langa bese kuyajubeka so uyaze uyothola ke lokunye ngalelilandzelako langa siyacela emaswati ukuthi nakhona lapho liciniso lamaningi emaswati sekayati kwatibonile ukuthi abhalisile kude sidingo sekuthi onke malanga ngoba kuvulekile nje uhambe uyotihlola kuhamba imali na wenda njalo. Siyabonga kakhulu Mavu sengiyakuva mawuthi kubonakala kumahala mawukwenda kodwa ke khona lo lobhadalako nembala siyabonga kakhulu Mavundla emaswati Mavundla la sikhuluma la indzaba yekunqoma la solo nje sizama kwanxusa lokuthi mane abambise live ekuthenini bantu labatawuphakanyiswa kudodota insathu letigaba
kube bantfu le kunginaba lesi sithole isithombe ngonyama lesiphe sona lokho ukuthi akube bantfu labaneshisekelo yekubambisa live labatawusebenta ngekwethembeka bathanze live babeke live Embili ashito njalo emagama engonyama kodwa ke sive nanaso singaba nako lokho ukuthi siyekeleni sidincomele abantu lesibafunako amavundla ngifuna nje lokuthi sikubuyisele amavundla la ekuthenini lobumcoka balentfo le lide sinayo le freedom yekuthi nje singancoma ngekuthanza kwethu kodwa kuyafuna lokuthi sikwende kahle amavundla ngicela nje ukubuyisela emagameni lo wakhulumile noma wakhuluma ngesilumbu evikini deliphelile wakhuluma indzaba ye-constitution lethi you are invited to serve mawuphakanyiswa lapha bengithi nje ngicela amavundla sesike siphindze emaswati siwanikete lesithombe lokuthi nangilo mhlangano sobanjiwe ngalomgcibelo nangalelisondo aphelele lamaswati yini lekutawufuna ukuthi akwende kuze ukuthi makuthiwa egcineni kwakhona konke labantu sebaphumile la kulo mphakathi loyo kuphume labantu noma singeke ukuthi ithi libandla lelibabona ngemehlo ukuthi cha ngibo bakahle kodwa nelibandla naso lesive egcineni kwakhona singadikhanzi sithi uyathi ngathi asikakhethi kahle noma kumbe asikaphakamisi kahle bengithi nje sesiwaphela ithuba ukuthi ingabe mgomo omuhle kungafuna ukuthi awulandzele kuze ukuthi ihlonipheke le exercise kungabi nje ngathi yinto yokuthi vutha utandla wosethi khona nalethi kanjalo futhi kanjalo kutawufuna ukuthi asebentele tikwane emaswati kuze ukuthi makuthiwa kuncomekile kunconywe ngana indlela lesicale ngayo masivula lihlelo la sibona futhi noma sibakhashana ukuthi ungathi kuncomekile lapha engathi kuncomekile lapha sekuyayiwa ke likhethweni mavuna ngicela nje ukupha lelo thuba umane usinikete nje leso ngidathi ngesilumbi leyo lecture singemaswati ukuthi ngabe vele kungafuna siyisebente njani kuze ukuthi masithi isebendekile isebendeke kahle. Siyabonga Perez, muhle umbuto wakho. Ngicela kucala ngalapha lapho sesive khona lokuthi sive sesithunyiwe. Sithunywa hayi kuphela ngomlisa, sithunywa nangomthethosisekelo. Kokuthi ngalesikhathi lesi, sikhathi lapho khona siyawakha khona hulumende wethu kwesikhathi lapho khona siyawubuka intuthuko yethu sikhathi lapho khona siyawufuna abantu labatasithatha kulesi gaba lesikuso siye phambili esikhathini lapho khona sibuke ukuthi kulomnyaka wa2023 siya ku2028 yini lesifise ukuthi singakuthola siku-achieve. Umlisa ukhulume nakabeka inkulumo yakhe ibe nekukhombisa iprofile nobe sithombe sale live ukuthi sime njani lamuhla sayibona intuthuko iyinhle leyendekile kulamalanga lasemuva kepha phinze kwase kuyabonakala ukuthi solo sinayo insaye yaphambili ukuthi sichubeke sithuthuke mangabe unaka ke tonke letindzaba lebetivela betisho lokuthi kukhona lese sikutfolile kepha akukeneli solo kunensaye yakumunye ngamunye kungaba ngulona loyokhetha kungaba ngulona losekhethiwe ukuthi abuke lokuthi uchubeke unjani kuya phambili. Ingcikithi ke lenkulu ukuthi uma ngabe sekuphumile lesimemo ukuthi akuhanjwe kuyogawulwa letinvungo umuntu lofanele avisise lokuthi kuyogawulwa tindvungo ngulona lophethe lobhusha ngulona lophethe lelizembe ngulona loyoncoma ngalelisonvo lesikhuluma ngayo nobe lomgcibelo lesikhuluma ngawo lapho sincusa khona emaswati ukuthi lenzima labanikwe yona ukuthi bahambe phakamisa imabito ebantu abamane basebente ngalokukhulu ubucotho with a great responsibility labanye baye bakuvete ukuthi bona banelungelo lokuthi nobe ngangubani bangamfaka nobe bangaphakamisa libito lakhe kepha libandla lifise ukuthi lithi with that right ukuthi uye kuyoncoma ngoba sowubhalisile ukuthi wena ulapha sive sakuhlola sakuvumela futhi sakuendosa ukuthi ungaba ingcenye yalomphakathi ukuthi uyoncoma. There is a greater responsibility kuwe ngokuthi nase uyoncoma nase umnikwe lelithuba lokuthi uphakamise libito lalomuntu lesibuke ukuthi kuleti dzingo lesinato eveni lesifuna ukuthi achieve yakukhumbula ukuthi libandla likusukela kulomnyaka lophelile besolo likhuluma indzaba yokuthi silive kukhona lapho siphokophele kuya khona eminyakeni wa2028 asifuni nje kufika ku28 ukuthi sesifikile kodwa sifuna sifike netithelo lesitawutikhomba ukuthi
kanti iphume kithi njengekuba sithunywe ngumthethosisekelo ukuthi akube ngithi leli sitawuhlala phansi ngemango sibukisane sikhulume tindzaba tethu sendele ukuthi sitawuthuthukisa impilo yamunye nangamunye. Kungakho ke sitawucela labasha, sitawucela bomake, sitawucela bobaba, sitawucela labakhubatekile ukuthi kulomsebenzi lo wangemgcibelo nobelisonto asiphumeni sinengqondo yokuthi siyowakha live. Ngithi laba bekucala labatawubeka lesitini nangabe sakha ngesitini lesekucala le foundation ngiyo lena lesitabe siyakha ngoba libandla lifise ukuthi singathi sibe nanakulaba kubida ukuthi competitive elections lapho khona utawuba spoiled for choice ukuthi nalona ngiyambona unalo lelikhono njengaloku sitawube sibakhombile nobe sibathembile saze sabasekela lokungenani bamvu labalishumi labo nalabo labawusekela abawusekela with a greater responsibility ukuthi nembala vele unguye lo mvulona siyati unalo lukhono nesive siyawuthi nase siyowuncoma nobe sesiyokhetha munye ngale langa lamhla ka-26 August sibe sathi ukuthi kube bekungathiwa tenele letihlalo kubo bonke laba phakanyisiwe bebangangena basebenze kahle kepha ngalokuthi kudzingeka umuntu munye. Kungako kufanele ukuthi bese sesiyabukisisa ukuthi nalena le uphakanyiswe ngimi ngumcathanise nalalabanye ukuthi nembala vele usakakhona yini unalo likhono lelendlu kunatiya tidzingo lesolo sitihlwabula engcondvweni yeliswati ngalinye nangalinye. Kungako singakhuluma singacedzi Perez ngendzaba yentuthuko yemaswati ngendzaba yenhlala kahle yemaswati lakhona la muhla nalawa lasekatalwa labataba ngumliba wethu ngiyo ifoundation yelikusasa lethu le. Siyabonga kakhulu Mavundla. Kunembuto lengifuna ukubuta babe mawandla la ngesikwakhona ngiyabona labanye lengisebenze nabo baye bangibutela ukuthi uyendeleni lo mbuto bemutse la angibuti nakule ndawo singasilumbi ma Q&A lokuthi ngidase ngisethile la ukuthi ngifuna kuyobuta na info nayo lena inkulumo lengifuna lokuthi ngisho ifike emaswatini ifike seyinalo umcondo ukuthi isukela kuphi lento lesiyibutako. Kunelihlelo lolunye lengisebenta kilo babe mawandla la sive siyathuthuka lolungilona luhlola lemisebenzi yentuthuko letinkundleni ukuthi babe ebucopho nendvuna yenkundla nelunga leParliament bawayibambise kangakanani leyo nkundla nalemiphakathi kunetinkundla lesiye sifike kito kube melula lokusebenza ngekuthi bayajabula labo kumbe labathunywa lomsebenzi ukuthi basebenzele lesive mawushaya lo licingo uyukhanze ukuthi siyabathola malula bayasigijimisa ke siyibone nalemisebenzi kodwa kuleminye imiphakathi netinkundla sijika le moto yemcashi vele lo petrol asebenze mahala ngoba uyusothi uyashaya lo licingo lungabanjwa ngekuthi lo muntu akade lokuthi utawu sikhombisa ini nekwekuthi uyesaba lokuya le kule miphakathi lapho khona angasiwa khona kumbe ngiyabekisa noma vele batawumangala labantu ukuthi hawu usekhona zibani samgcina ngalelanga kukhethwa ngale nkulumo lena ke babe mawandla ngizama kubeka na indzaba yekwekuthi sikubonile sithi nsatheli ngiyabona nelibandla nalo liyakubona nesive siyakubona lokuthi kuye kwendeke lokuthi kuncomeke kabi phinze kukhetheke kabi kulendzaba yekunqoma lesiyakiko ngemgcibelo nangelisonto kusiniketa insight ukuthi si reflect vele ekuthenini ngabe sikubonile into ukuthi kuke kwakhetheka kabi kulokunye kumbe sikubone kule tinkulu kule miphakathi nasetinkundleni kulokunye kumbe sikubone even at national level lokuthi hey uyathi lana sathi siyagawula lana kwatholakala loligwegwile sesibathe siyaplastela lento iyacumba sekuyala ukuthi kwendeke njalo bengifisa ke baba mawandla ukuthi sikhulumise indzaba yanembeza la kulamaswati ngoba lembeza naye ngilomunye kumbe lokufuna ukuthi aselekelele kulendzaba lesiyikhuluma kuye kwakhale live ngoba kunengilo lokwendekako lokhanza ukuthi lamaswati aya kuyoncoma nje ngoba athunyiwe lokuthi akancome kodwa ube ulibona lokuthi ligwegwile. Ngidawucela kuyishiya la ngakuwe mlomdzala lokuthi sesike siyikhulumise nalamaswati lokuthi ngabe nembeza wethu uthini singabambisana njani naye kuze ukuthi masithi sakhale live simakhele silakhele tikwanembeza lohlobile. Ngiyabonga Perez. Le ndzaba lo itekako indzaba lenkulu Perez. Libandla belihamba likhumbuta sive ngendzaba yelikhetho nyalo labe senda khona i-voter education. Sikhalo lesingacishe sithi nasibuka ireport yethu sizithole cishe imiphakathi leminyenti kakhulu kunayo yonke imibuto lebeyikhona zithola noma ticelo lebe zitithola. Bekungilese ukuthi
abavumeleke abantu ukuthi uma ngabe lo muntu lebamkhethile angasendi kona bamane bakhone ukuthi bamdonse ngemsila nangu lesi right of recall. Lokho ke Perez lokho nje sine kusikhombise ukuthi kusho ukuthi kukhona lokonakalako ekucaleni makusendiwa wona lo msebenzi lo. Libandla ke lithi ngoba kude lo mthetho lokhona lovumela ukuthi singabane ukuthi kumbe asibe neperformance ukuthi sikeje performance ukuthi lo muntu usebenze kanje hayi nyalo ayikapheli iminyaka yakhe lesihlanu asimkhiphe kude lokho. Na uthatha nje vele uthatha lo mshado lo tohamba leminyaka lesihlanu. Kunxuse eMaswatini lo ukuthi akabukisise kahle eMaswati ngiko kuthi you are invited to serve sithi akube ngibo lala bathi sicela wena ukuthi utosendela la ngomsebenzi nawo ngekuthi bayamethemba bona ukuthi lo muntu noma sekangene kulesikhundla la ngangena kuso kuthi phatha kwakhe ngeke aze antshintshe noma lo muntu sekahambile ayobasebenzela la kufuna sabasebenzele khona utawethembeka lo muntu asebenze ngekutimisela aphinze futhi ngekuthi ihlonipha aphinze awuthanza aphinze awesabe lo msebenzi lathunye wona lathunywe ngelaMaswati ngoba awusiyo wakhe lo msebenzi wala Maswati manje asithi ngoba uthi umthetho ngeke singene sonke sesithatha ke sine lonke leli themba lethu sesilibeka kuwe ukuthi wena saluhamba kuyosimela kulo msebenzi lo kungaba kucela ke Perez ke ukuthi labanye bayasitshela ukuthi hey lapha khona lebe sibachayela sidincingo nje bakhala ukuthi hey lapha sebasiphe ama rice sebathi kufuna sibancome sekunjani njani sithi ke thathani nobufakazi bekuthi khona umuntu losho lokho sitomane sikone kusebenza munye ngemthetho sibone ukuthi umthetho ungakhona ukuthi usibekephi kodwa ke lo lothi yena akasho athi nje uyanipha nje sithi ke loyo musani ke ukuthi lokudla noma lokho yini latabe anike kona bese kukwenda ukuthi sekungakwenda ukuthi kukunge ekuthenini nase kuyonconywa umkhanze sekacotho wona kodwa ube umathi lokuthi lo muntu akazicotho naloko ukuthi ke Perez sithi lo muntu matini ukuthi vele simbone asendela nako kude ke Perez umuntu lokambona ukuthi utakwendela info lenkulu ungakaboni enda ngisho lencane lamangweni kuthi nje sesingakuthemba ukuthi hayi dawuhamba uyosendela ukuthi noma ngiyaqhamuka nje sengivela lamuhla sengimuhle sengengicabonge lele bengibadi bantu lebe bakhona basemangweni sesicabanga thina ukuthi nangu lo ngekuthi ke Perez kude lelithuluzi sitawenda usimbuyise emva siyacela siyancenga eMaswatini lo ukuthi abazikhethele labantu labatabangiwe nasi silibandla Perez siyasebenza asilale sithunyiwe sisebenza ngemthetho sithunywe inkosi kude nasi lokho sijabulisako uma ngabe sitohamba siyolanza abantu sisende ema processes emthetho latawenda ukuthi bathathe ikhundla letitside ekugcineni kwakhona ukhanze ukuthi labo bantu esibalanzile akusibo bantu laba kule quality letawenda lokufanele kwendeke libandla nalo lithi chenya mangabe njengalenza losho ngayo ukuthi kuleminye imango yafika ukhanze ukuthi kuyabonakala impela na intuthuko bayikhomba naba abantu basitolo besila lamhla sesithuthukile asekho la sesila nase selibandla kusinika lokho ukuthi injabulo ngekhathi ukuthi cha lo msebenzi lebe siwenda ulethe tithelo dashintsha impilo yeMaswati lebe etekona itolo asakutholile akuthola ngale system etinkundla lele ngiyona ihambe izi ayothuthukisa labantu lelo umthetho welikhetho lesi uphethe thine uthi siyawukhetha abantu bayosebenza ngaphansi kwawo bathuthukise eMaswati kuthuthuke live liphinze live lihlale ngekuthula Perez kubonakala ukuthi imigomo lelive litibophelele kuyo sinabo 2030 sinabo 2065 sinabo 2060 lebekiwe ukuthi live lifuna libe la ngulapho la sithi khona le ntuthuko lesiyibonako lesemakhaya itawuthuthukisa sigcine sithuthuka kuletindzaba temnotho netenhlala kahle sikhona Perez kubona ukuthi ngekukhetha kwethu emalunga ethu naku la kasitena sithuthuka khona kule minyaka lesihlanu sasuka khona sakufika khona. Siyabonga kakhulu babe Mawandla Maswati sinaye nembeza nginangibabe lothi mawulele noma kumbe nangimoya lothi mawulele ebusuku angakulahli ukuthi lento lo yendile akusiyo kufuna nembeza wakho angasho njalo kufuna futhi mangabe nembeza wakho anguye athi yinhleke lento lo yendile futhi uyakhuluma kaMemedi ngiloko leli sikushoke eMaswatini ukuthi akufuni ukuthi uthi ulele ulahlwe nginembeza futhi ke kuyawuba kubi kakhulu Maswati lamahle mangabe uyawukhanza ukuthi maningi laMaswati lalahlwa nginembeza akube kuhle ukuthi abe maningi laMaswati lathi nembeza ke wende kahle irresponsibility yanaba lesibabita ngalesilumbi Mavundla ngathi noma ngidasebenza igama leni lisebenzisa wena ama presiding officers ngalesikhathi kwendiwa lokunconywa ngabe yini irole yabo ngaloko ukuthi
angathi lothi leliso labo litraineke kangakanani lokuthi ngoba phela kuphaka amatandla lapha kuyaphakama letandla kuyaphakama lokuthi batrainekele ukuthi ababuke njani ngoba uyawukhanza ukuthi ngiyabeke sakugcwele abantu labadzala sekuniketwa labantu labadzala inhlonipho ukuthi awubadzala laba sitawukhomba bona noma kumbe egcwele insha bancane labantu labadzala sekutaphe kukhombeka lensha noma kumbe kunamunye lo disabled naye uyafuna lokuphakamisa manje ngilokuthi uyedvana kanakeke kutawente kanjani ukuthi siyithole le balance I reflect naku nengonyama lesinxuse lokuthi masikwenda lo msebenzi ayifake nathi tonke letinhlangothi Perez libandla likhathatekile nalo kakhulu ngalendzaba loyibekako ngoba libandla liyaconza lokuthi lo msebenzi lona well cared for walesive sive sifuna ukuthi sibe nemathuba lalingene ukuthi litawenta lo msebenzi kungaloku ke la ukhanza khona ukuthi nalo libandla liyabafundzisa labekunene liphindze libanike le profile yalo mango la yosebenzela kuwo nobe yaleyo nkundla laba osebenzela kuyo kwendela ukuthi nanaye atowustadisha lokuthi vele lo mango umenjani bangakhi bantu lesitawuthi kumbe ngilaba neminyaka lesukela ku18 baya ku35 bangakhi lesitawuthi kumbe bakule minyaka ya suka ku36 kuya ukufika ku60 bangakhi lasebangale lesitawuthi sebadla impension labakhubatekile bona bangakhi laba babumake laba lokhu kubese kuyakunika ke nawe sithombe ukuthi uma sengiwenda lo msebenzi ukuthi sengiyophakamisa nobe sengiyonika emathuba sive sesiphakamisile nobe ngabe besithi sifuna ukuthi sente ukuthi kube ngimake kube ngibaba kepha le profile uma ikutshela ukuthi khumbula ukuthi bakhona labakhobatekile khumbula ukuthi bakhona labasha khumbula ukuthi kukhona nalabakhulile udawuse sokuthi nobe uthi ngumake ukhulile yini ungilokhubatekile yini ungila kulabasha yini tonke letimvo leti bese setikwenda lokuthi nanawe nasowenda lo msebenzi loyo kungabi ukuthi bowutolegelo noba bowukremile kepha ukukhuluma from an informed position ngoba naye nale profile seyibekiwe phambi kwakho siyabonga kakhulu Mavundla kodwa ke eMaswati ngiyathi ukuthi bekulula Mavundla ngawucela nje ukushaya kube kufishane bekulula ngalesikhathi uya kuyobhalisa ungakamphathi madise webuve iID bewafike lapha bathi thinde iID bakubhaliseke ukubhaliseke eMaswati kudinga aphathe ini kuze ukuthi ancome noma anconywe ngalelo langa eMaswati libandla libendele ukuthi kube melula lokudzingekako nguyena lo matisi webuve kulona lonayo utawukhumbula ukuthi khona laba bhalise bede sekudzingeka ukuthi kusitawusebenzisa ngoba solo sistabe sisebenzele emangweni batabe bakhona abantu labadzala bemango sitawusebenzisa bona ke kutofakazisa ukuthi nembala nguye kanzi lingetulu kwaloko sesinaso sithombe sakhe kuleli bhuku lebantfu lababhalisele kutovota i-voters roll siyabonga kakhulu Mavundla bamawandla ngicela kuyishiya ngakuwe sigocode unxuse eMaswati lokubhalisa kusiko nje kubhalisela ukuthi awu ngabhalisa ngicabanga ukuthi kumbe libandla ngalipha lelithuba nje lokuthi liwacele eMaswati lokuthi aphume ayele kulomsebenzi ngesizathu ukuthi kumbe mangabe akhona kukhona lokutawuphuma lokutawendeka kahle kungabi nje ngomsebenzi ukuthi kumbe kwalabo labakhumbulile noma kumbe labeva ngathi hawu namhla ngiyani lo mna kutawusa kanjani cela nje kupha lithuba bamawandla ukuthi ngabe sive sibheke ukuthi sende njani leso sabhalisela likhetho kulelanga lekunqoma ngiyabonga Perez ngicabanga ukuthi angithule umlayito lengiphathiswe ngosihlalo mfana Nkosi Mhlaphange kule ndzaba loyitekako Shemen umcelo ukuthi egameni lakhe lamhla ngicela nje lokuphakamisa lokuthi unxusa eMaswati onke lekabhalisile abhalisela lukhetho kuthi akalalele letikhathi temhlangano emphakathi bese amane ayakhona lokuthi sibambe isikhathi semhlangano ngoba sengiso lelanga la khona lapho siswa lokuthi vele sive siyawuncoma sincome abantu laba khona ukuthi basebenzele waphinzeke wesihlalo wami washo ukuthi angicelele ukuthi sicelane ukuthi nebantu baphathi betinkampane nebaphathi bemisebenzi nawu ngamane ngaleli langa leli bamane babe nayo indlebe ukuthi nakacela lo muntu ukuthi ngicela ngimane ngisheshe ngiphume ngito khona ukuthi ngiyofika emphakathi siyancoma lamuhla ngifisile nami ukuthi ngingafaka sandla bamane ibe khona le ndlebe ekulalela ukuthi awu lamhla mhlambe bangaphuma laba ngalesikhathi lesi kusasa labanye bangaphuma nalapho ke la kutabe kumbe kuvalwe khona
kuthi kuvela kusenjentwa ngaphana ngemgcibelo loholidi nelisondo futhi lisondo bamane sivesi la ukhona ukuthi sibe khona bese ke siyacela lokho ukuthi ingweyami ekhulumile lokho ukuthi akube bethu umuntu lo satshiswako ngekuthi uyokhona ukuthi uyowenda lilungelo lakhe lokuthi angenele lukhetho aphinze ayoncoba emaswati akakhululeke nje lena ngumsebenzi lo enteka ebaleni wina ebaleni nangabe njalo abakakubone emaswati sayakuthuma kufuna nje ukuthi kube sebaleni sicela lokho ukuthi nalabo lebangakhona ukuthi kumbe bete ngenhloso ekulophazamisa umsebenzi kungabi kungendeki lokho nekucela ke emaswatini atawukade kuthi kuthini ngithi ngicela nalabo labanetindzawo la khona kutfolakala tintfo letitsite letenta ukuthi umuntu nase endlule engakhona bezokhanza athi imisebenzi seyawuphazamiseka nakungamane ukuthi basicolele ngaleso sikhathi kubane kube tintfo letenteka mantsambama kuyawube sewusebenzekile lo msebenzi lo kuyakwenda ukuthi masisebenta kungabonakala sekukhona umuntu lese abanjwa ngendlela lesingeke sithanze kubona umuntu abanjwa ngayo noma kubonakala umsebenzi sowuphazamiseka ngomsebenzi lo muhle lo awusiyo welibandla awusiyo wethu ngumsebenzi welive ngumsebenzi logunyatwa ngumthetho wesisekelo singacela nje siphindze sincuse nebafundisi ukuthi sichubeke sithandazele umsebenzi lo nohambe kahle siyethemba ukuthi emaswati atasibambisa Perez nabo bonke ke labathinzekako kuletindzaba leti nani betindzaba siyethemba ukuthi ndawuchubeka nesimemetelele nize nisimemetele nalamalanga ukuthi umphakathi lo unini lona unini kuze ukuthi singanothi kukhona lebekangakeva Perez ukuthi ngidiphilanga emphakathi wabo sithi akube bethu lo salako sesiyakhamba mbale iveke enyalo Perez. Siyabonga kakhulu baba Mawandla Mavundla siyabonga kakhulu ukuzivakashela masibonana la kuleli viki lelitawulandzela sidabe sesikhuluma ngebandla abangconyiwe nokuthi umsebenzi uhambe njani maswahla amahle siyabonga kakhulu so ithinzile baba Mawandla bengithi nami ngidawuncusa kiyo ukuthi awu libandla linemthwalo wokuthandazela ke live kulomsebenzi ke lomkhulu nakangaka constitution yelive la kangwane ithi 50% webantu ke labakhethiwe etinkundleni ngwenyama ayisebentele ke tikwabo ekutheni ke yakhe ke icabinet so uyabona ke ukuthi ke laba uhulumende ngulabantu abakhethwa ngulamaswati kuyabida ke ukuthi emaswati akhethe kahle besikhuluma nje indzaba yanembeza la nembeza ke emakholwa ngamthandazela ukuthi kube ngiloyo ke lo tawubamba nje liciniso maswahla amahle sibongele kuba nathi ke uhlelweni namuhla Jehova sigcine side ke sibonane ngalokudako siphilile nisale kahle. Let me tell you about my crush. Ngenzane inhliziyo yami embili